đang ngọt môi ná hair gloss treatment môi ná keratin treatment hair gloss tẩy thọc chiên keratin con nòng pì video môi này nhưng mà prap bị phép có khné rồi viên keratin treatment hay nòng hair gloss treatment hay môi ná xăm môi sọ này đỏ khné chiên tí mùi keratin treatment cứ dân pra keratin rôm từ lửa từ say sọ đời pra cầm đào focus từ lửa cá thời sọ tròn đo sai từ lửa bánh ha sầm pong ruin sọ khôi bay trống chẳng man pho lượn lượn chấm này hair gloss protein treatment bỏ dân cứ thời sọ dân mơ tơ ăn lọt phứ hai nòng pra protein cho từ không từ say sọ đầm bấy chia ba từ say sọ mùi mùi tí pì keratin treatment phơi hai ban pho phliếm hay last 4 từ 5 khải chấm này hair gloss protein treatment cứ last ban từ 4 từ 5 mà tật tềតែ keratin treatment 4-5 ខែហើយសក់យើងមិនបាច់គឺមកវិញដូចដើមប៉ុន្តែសម្រាប់ hair gloss protein treatment អ្នកនរគ្នាកាន់តែធ្វើសក់របស់យើងកាន់តែមានសុខភាពល្អហើយរឹងមាំទី3តម្លៃហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើសរសៃសក់សម្រាប់ keratin បើយើងយក compare ជាមួយនឹងការអត់ត្រង់គឺវាស្រាលជាងប៉ុន្តែក៏វាត្រូវការប្រើកម្ដៅខ្លាំងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ hair gloss protein treatment គឺយើងប្រើកម្ដៅតិចដូចយើងគៀបសក់ធម្មតាអញ្ចឹងវាអត់សូវមានផលប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងពីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសក់យើងមើលទៅអាឡោះភ្លឺស្អាតដូចគ្នាគ្រាន់តែថាមួយសម្រាប់អ្នកថាគាត់មានសក់រួញសំពងគាត់ចង់បានសក់ដែលថាអាឡោះហើយត្រង់ហើយមួយទៀតគឺសក់របស់គាត់អត់មានបញ្ហាច្រើនទេតែគាត់ស្រឡាញ់សក់រៀងអាឡោះអញ្ចឹងដែរអាចធ្វើ hair gloss វិញដែលថាល្អជាងសម្រាប់សុខភាពសក់របស់គាត់